Cái này xong rồi chặt dây xong rồi luyện ở trên luyện xuống dành giật rồi cái gì dành lấy mấy nhợi dây đó. Chào quý cô chú và anh chị, mình đang có mặt tại chùa Lá Tri Tôn An Giang. Thì hôm nay đêm nay là đêm cuối của buổi lễ kết giới Sima khánh thành chánh điện chùa Lá quý vị. Giờ này các sư cùng các Phật tử cũng đang ngồi nghe các vị hòa thượng thuyết pháp. Đêm nay khoảng 12 giờ khuya 1 giờ là bắt đầu làm lễ kết giới Sima quý vị. Khoảng 1 giờ khuya. Đây là ngôi chánh điện về đêm nhìn rất đẹp luôn quý vị. Nhưng mà thấy con cái lúc kết giới Sima đó là không có ai đợi là gần chánh điện nữa, cho nên mình cũng không vô đó quay phim được. Đêm nay các Phật tử gánh cái này lên chánh điện nè quý vị, là làm lễ đó lúc 1 giờ khuya. Đã xong Namaskar chúc phúc để chân bay này cái trai ra đời sự cây cái đó là xong gặp phải con công chúc phúc để ở vị trí hoạt gặp phải con công chúc phúc để là thế gặp phải là cùng chắc là áo để mà nó cho luôn cho tham thì ban tổ chức hàng sư để đại lý Hôm nay chị Dân có gửi vợ chồng mình cúng dường giùm chỉ 50.000 vô cái thùng chỗ chánh điện rồi quý vị. Chị Dân ở Cần Đăng. Đêm nay là đêm cuối. Đêm nay khuya nay là làm lễ kết giới Sima. Các Phật tử đều tránh xa chánh điện hết, chỉ có các vị sư ở trong này thôi đó quý vị. Giờ này thì Phật tử còn ra vô thoải mái nè. Khuya là không còn ai hết, chỉ đứng bên ngoài cách 4-5 mét. Các sư ở trong này là đọc kinh.
kinh khoảng chừng 1 tiếng mấy đồng hồ đó quý vị mới xong. Cảnh về đêm quá đẹp quý vị ơi. Xung quanh ở đâu cũng đẹp. Đêm nay người ta quá đông luôn nè quý vị. Ban đêm quá đông luôn nè quý vị. Ban ngày nắng ít người ta. Phật tử vẫn còn đang cúng tiền. Tới khuya đêm nay là bắt đầu dẹp mấy cái thùng đó hết rồi quý vị. Kết thúc buổi lễ Tết Nhất Xi Măng. Luôn tôi anh luôn tôi là ai kia thì vào ra đấy đây tôi có tu nhà ra mình đi lên là ai mình luôn tôi là mà tôi mình vào ra đấy Bà con đi tới lưới nước nữa. Cái chuối trong thì mạnh hơn á. Đấy tu mới biết, tu thì mắc đã nó biết. Chỉ là tu mà phải thì còn bè và phân hông hay thì còn là nấu. Cả rút thải ra cả băng nấu ra được cả vật thịt ấy cao. Đây đó chuối bàn rút nấu là nấu. Cả mà cái chọn bàn là đánh cho là được chọn bàn. Vì bài on rôm cho rôm chuối ăn đấyคือสมาธิให้ดังอองประเทียนโตแต่ใบนั้นคือ Bây giờ này các sư làm lễ để bông nè quý vị. Phật tử cũng có. Thầy đừng thầy còn nó quan trọng thầy nhấtคือchỉ ta co sao là con không có cảnh nào thầy có ông là số tại sao thì quan đấyคือchỉ kia là con chặt lắm. Giờ này các vị hòa thượng cùng các sư làm lễ. Đây các Phật tử.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังยัมปิธัมมังสรณังอาเมนุติยัมปิสังฆังสรณังยัยอเมตติยัมปิบุญยังสารนังยายอเมตติยัมปิธรรมังสารนังยายจามยัมปิสังฆังสารนังยายจามปิสัมพุทเถเวยสัญญาเวสัญญาสหัสสะเกยปัญญาสัตตสหัสสะเนนะมามิเตรังสาหังเตยสังยามัญญาสังกัญญาอันยาเรนะเมยะเมหังนะมะการะโนปยาเวนะหันตวาสัมยาสัตโตสัมบุญเตยปัญญาปัญญาสัญญาจโตเวยสัตติสหัสสะเกยสัสสัตตสหัสสะเนนะเมเตรังสาหังเตยสังฆัมมัญญาสังฆัญญาอานะนะมามิหังนะมะการะโนปยาเวนะหันตวาสัมเปยอุปันดาเวเนกาอันตรายาเภวันนาสันโดอาเสสันโตสัมบุญเทนะวันตารสังเทอันตจันตาเลยสัสสะหังสักเกยเวยสัตติสัตตสหัสสะเนนะมามิเสระสาหังเตยสังฆัมมัญญาสังฆัญญาอัญญาเรนะนะมามิหังนะมะการะโนปยาเวนะหันตวาสัมเปยอุปันดาเวอเนกาอันตรายาเภวันนาสันตุอาเสเสสัตโตเยสันตาสันตเจนะเตสารณะสารณะเอตัลโลกันตะเรวะอุมมาโอมายันเตวะคุณนักกันนักกันนักยาวตาสัมปะกาลังเอเตอายันตุเตวะวะระกันนักมะเยไอเจวะสันโตสันโตสันโตสะเอนโตเราจังนังโสตุมายังสัมมายังสัมเปส
ยภวันตุสัมปติยาสานาเรยอันตโนอันเนกิยสมัณณาหันตุสหังสัมเปหิญาสัญจันตยันตาปิเนยวัจญาณังสุมังจักวาลสหัสเสตุนัสสุเยนัตันนัตังลังโกลาหลังยาตังยาวะพระมันในเวสนายังโลกันาโตเดสยสิสัมปปาเวทยาสันดายังสนวาสัมปโลเอมันยันตาสังยติเจตวันนายอานาภะปันตัสสะอามยาอัตถโคอัญญตารามเทวตาอภิปันตายาติยาอภิกันตวันนาเกวลกัมปัญเจตวันนาโอเสตวายเยนะภะคะวะเตนะปัสสังนะเมอุปสังกัมเมนตวาภะคะวันตังอภิวาเตตวาเอกัมมันนังอวตาภะวันตังยะหายะอัยยะเปยเตยะโอเทวามนุสายัมมังกัลลามังกัลลัมมุนตามยันญาณัญจะธรรมจริยาจัญญาตกานัญญตังกะโหนาเวญาณิกัมมานิเอตัมมังกัลลัมมุนตัมยังอันเตยวะระเตโตจะในวาโตจะสันตเตจะตะไตจะตากาเลนะยามัสสวานังเอตัมมังกัลลัมมุนตัมยังกันเตจะโตวะจะสัตตาสัมมานานัยยะเตสันนังกาเลนะยามัสสกายะเอตัมยังกัลลัมมุนตัมมังตะโพจะพระมจริยัญญาอริยสัจจะเนตยสันนังนาเบียนัสไสเจเกริยาเอตัมมังกัลลัมมุนตัมมังตัสสะโลกัจจยัมเมจันตัญญาสันนกัมปเตสาวกังเวรัยยังเกมังเอตัมมังกัลลัมมุนตัมยังเอตันในสานในการตวานในสัมปตัมปะลาสัมตะระเพียเวสัมปะระตันตังยานามะเอยานิเทพุตาในสัมมาในภูมิในวายานในวะอันตันเลยเกยตะทานยะตังเตวะมนุงเจตังปุญญังยามังสังฆานัมมาสามในสวรรค์เทอนตุยาสานุเปียกายคานในอวัตยยังกัมมันตากะจังเวยยันนาเตเตเวสังโกรังยังไปปะเรยสัญญังอนา
เกตัมเฮสัพพตาสัมปติอัมนะเอนะโมเมสัมปะปุตเตนะโมปานานังมะเอเตนะนันหังกะโรมหาเวโรโอเมจังกะโรมหายาโสสรนังโลกะหิโตติปังกะโรจุตันนโรโกฏัญญาจะนะปังโมโคมังกัลโลปุริสาสัพโพสุมโนสัมโนติยโรเรวัตโตโดยจวารันโตปุนโตวิปังสยจะอันสัมโมสิกยสัมบหิโตสัตตาเวสัพโพสุเขติกัมมันโนรัตนัยยะกัสสะโพสิริสัมปันโนโกตโมสัจจวังกโวเอเตจัญญาจัสสัมปุญญาอันเนกัสสะตะโกนิยสัมเบยปุญญาสัมมาสัมมาสัมเบยปุญญาเตกาสะเปตุสัมปะโลเปตาเวสารัยเจยโนเตสะเปเทนะสวะเจนะมหัมปะเปียมหาลายเยมหาปัญญามหาปัลยมหากาลในกาเรียสัพเพสันนังสุภาวะยังเดปานาภาปะกันตานาเลนะจะปานในนังจะเตยบยันทมาหังสาสาสรณะใจเตยสิโนสันเนวกันสัลโลกาสัสสะเปเอเตปะลายนาเตสาหังสิเรสาเดเวียนยาเมตสันตเมวจัสสะมนัสสะเจเวียนยามเมเตตัทธังกเตสยันเนอสันเนธรรมเนมนัสสุปายาสานรยันเอวัมเมตังสเกวัลลาสัตตงคะขันเตียสเนโรโตหันเตเป็นเดียนนักปารมัยเอเตเป็นไสลาปารมัยโอภะปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสกเวียเอเตเป็นในธรรมะปารมัยอุปปารมัยปรมัตถปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสกเวียเอเตเป็นเวรยะปารมัยอุปปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสภะคะวะเอเตเปขันเตปารมัยอุปปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนภะคะวะเอเตเปสัจจังปารมัยอุปปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสภะคะวะเอเตเปทันทานะปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสเอเตเปเมตตาปารมัยอุปปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสภะคะวะเอเตเปอุเปกขาปารมัยอุปปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสภะคะวะเอเตเปยาสัพปารมัยปรมัตถปารมัยสัมปันโนโสภะ
เตมหาการุณิโกนาโทหิตายาสาไม่ปาในนังโพเรนวาปรมัยสัพพะปัตโตโมเตโมดัมมังเอเตนะไสยวัยเยนะหันตุเตยะยัมมังกัลยาณยันโตโมตยาโมเลสัจญานังนันเทวันเอวันตวังวิยโยโหหิยยะสุยยัมมังกัลยาปะระยิตาปะละเอเสยเสยปัตถะเวปะกะเรอภิเษกเกสัพพะพุทธานังอังคาปัตโตปะโมทะเตสุนะหะตังกัลลังสุภะเปียตังสุหนเทตังสุขันโนโลตจะสยถาพระมัจจาริสมัตยาเขนังกายกัมมังเวจากกัมมังปัจยาเขนังปัจยาเขนังมัตโลปนัยเทเตปัจยาเขนาวัจยาเขนานิกันนัลพันตัตเตปัญญาเนในอัมยาหงสาสมะเป็นนัมมัตตสาวัตอันตังเตตังโกรัสสะเสนะมารังเยนะเดยังวิเตเนเจตวามนันโนตันเตยัสสะเยาวตุเตยะลาเนมาราติเรกัมปิยนเจตัสสังกรังโครังปัญญาลวะกัมมะกัมมัฏฐาทยะทังสุตันตเวทนาเจตวามนันโตตันเตตุเตยะยมังกะลาเนนาลาเกเรกัญญวะอังเตมาตาภุตุตันเดวะกิจกรรมสุเนยวะสุเตรุนันตังอุสยกเวทนาเจตวามนันโตตันเตตุเตยะยมังกะลาเนองกันตะการกัมมตาตัสสะเตรุนันตังเทวันเตโยจันนปัฏฐังเลเมียลาวันตังเอเตเปสังกัตมันโนเจตวามนันโตตันเตยัสสะเภวตุเตยะยมังกะลาในการตวานาคาธรรมตารังในวังกังเป็นในยาจันจายโตทวัจนะยันกายมัยเจสันเตนะโสภเวเทนะยิตวานันโตตันเตยัสสะภวตุเตยะยะมังกะลาในโสตันเตยัสสะภวตุเตยะยะมังกะลาในนันโตปันนันโดยักยังเวปุตตะมหันทังพุนเตแกนัจมาปยันโตอันโตปัตเตสเวทนายตาเวมันันโตตันเตยัสสะเววตุเตยะยะมังกะลาเนดงเกียหัดเดินทัพยะแกนัสเดียนาอานุภาเวนะจัตุราเสยติสหัสเยมาคันเตยนุภาเวนะเปตกังตยาเวนะเจนะสาวกานุภาเวนะสัพเพยาสัมเปเตยายาสัพเพเตอันตรายสัมเปเตอุปันดวาสัพเพเตตุนมัตตาเตยัสสะยัสสัน
นิจันนังลาภยังสัตในวิยายังสุขังดัลลังเสรีอายุจวันโนจะโภกะวันเตจะยาสวาสัตวัสสาจัจเจวัตเตยะวันตุเตgiờ này chuẩn bị khiêng mấy cốt xi ma lên trên chánh điện rồi quý vị. Không phải liệt ngay lên đi của ta người kia càng lời họ đầu ó trên là ngay thì kia là đầu của mà đặc biệt sai chúng may mà đâu biết không rồi sai trên đâu sai không cả không tại mà chơi ngon càng ngon không không rồi đi người ta không có thằng đó rồi kia trên là pháp quý thương rồi kia thằng lời đây là pháp quý thương rồi kia thằng lời cứ bị tạc cả lời chẳng chung với người kia thằng đó nó thằng đó rồi kia giờ này là không có cho ai lên chánh điện dân quý vị ơi, không có cho lại gần luôn. Rồi, có công an giữ an ninh hết luôn. Và không một đây đồng đây ông đây là thằng lớn đấy, giờ miền cùng ban đó, càng là cùng hàng đấy, còn lại càng kia là thằng lớn về rồi đấy, thì tôi cùng ban là thằng đấy, rồi đấy, ông chỉ ăn đi rồi ông thằng lớn đấy là cùng cái này đó, không ông ăn một tô, càng cùng là sao, hai cái đây còn đây còn lại càng kia là thì chúng con, còn càng về rồi đấy. Giờ đọc kinh kết giới xi ma là không có cho Phật tử lại gần chánh điện nữa quý vị, không có cho lên đó. Giờ này các sư đang đọc kinh ở trong chánh điện, quý vị, đóng cửa lại hết rồi. Khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng đồng hồ vậy đó mới xong. Giờ này 11 giờ mấy khuya. Đóng cửa hết. Mấy cái đèn chớp cũng tắt luôn quý vị. Tuyệt đối không có cho ai lại gần cái chánh điện. Cái này xong rồi, chặt dây xong rồi liền ở trên liền xuống giành giật rồi cái gì, giành lấy mấy nhợi dây đó. Đeo bảo vệ với may mắn. Mấy ông sư chỉnh chặt rồi. Người ta chờ về khánh thành chánh điện kết giới xi ma đã chờ giây phút này không rồi quý vị. Cho nên giấc này cũng 1 giờ khuya rồi, bà con ở đây rất đông đang chờ lấy mấy nhợi dây ở trong mấy cái cột xi ma đó. Giờ này mấy ông sư đang chặt, đang cắt khúc ra rồi. Cắt khúc ra cái dục xuống rồi bà con lấy chìa ra.
Được bên kia. Được đó nè. Đổ đồ buộc hạt dưới. Đó nè. Năm nay nó giành giật. Xung quanh rất nhiều dây luôn quý vị. Các vị sư đi chặt cắt dây mấy cục xi ma ra liền xuống. Giờ này lên rồi, chặt hết rồi nè quý vị, trống lỏng rồi nè. Cắt mấy dây dây hết trơn rồi. Hết rồi, ông sư cắt dây liền xuống, bà con ta lụm hết rồi quý vị. Rồi các sư vô tụng kinh nữa. Giờ này các sư vô đọc kinh, các Phật tử vô ngồi rất đông luôn rồi quý vị. Một đòn tiếp không thì mong một phòng cơ bộ án cơ thừa cạnh hơi chọc thẳng hàng tới việc hàng lời hết khả năng không thì mong màu cạnh rô mà cơ bộ án mình có khả năng được đặt cái dáng đầy lớn. Lúc các sư làm lễ kết giới xi ma trong chánh điện không ai lại gần được, đóng cửa hết trơn cho nên không có quay phim được quý vị. Chỉ có cái khúc các vị sư cắt dây rồi liền xuống, Phật tử người ta giành giật với nhau lấy dây đeo để may mắn. Giờ này Phật tử vô ngồi các sư không biết có đọc kinh nữa không, mình không biết. Trong buổi lễ kết giới xi ma khánh thành chánh điện để chờ có giây phút này không ạ. Chọn đáy mình của má thì mình lắng chọn đáy không sao chết.
sư phát cho Phật tử dây đeo. Em trước em xin nhờ đi em. Để đi mình đi dưới mình quay cho quý vị xem. Chia được pro phải chứng mình riêng rồi từ say pro khné rồi sau mà Quý sư cấp mấy dây đỏ cho Phật tử đeo vô tay. nó chui quanh người sọt thôi và đây của đi còn mình ba là nó đặt cái ngay bay bao và nó đẹp trai cái được đặt cái ngay từ phù đó Để đây video trước. Để ở đây. Vô anh ăn chanh. nhiệt vô trong hàng cá cả đặt càng cá những miền thay chỉ kiện rất nhiều người thì sự kiện của Cho con Ở thang công an xã Anh có mà không? dạ hàng cùng thực tế nhiều cái thực tế chơi cháy thì mình là một bộ trò của những và á đây là á đây cộng dây đỏ nè quý vị. Dây đỏ các sư mới cho nè. Quá xinh nè. Tôi tới cùng bà nó nhận tới là công ty người ta thế đó người ta là công việc kia Xinh quá xinh nè. Hai đó là chắc chúng ta Tôi cần người dân đi tay không mà trong bán ấy. hai bạn rất thông tin được tiền của nhà mình hướng dẫn con đi không phải là chuyện rồi trả lời sai cho nên dùng càng như thế Giờ này rất đông bà con Phật tử tới thỉnh dây đeo tay với quý vị. Tại vì mấy nhà dây đeo tay đó được các vị hòa thượng đọc kinh trong kết giới Si Ma đó. Rồi xin rồi tôi có về. Còn sập tia nó thường đến nào tư á. Các anh công an cũng xin nữa. Ai cũng có hết trơn á, khỏi giành giật đó quý vị. Tại vì các vị sư xuống đây chia ra người nào cũng có.
Rồi các anh công an giờ này cũng xong hết trơn, mấy anh về. Nhờ các anh công an ở đây giữ an ninh trật tự quý vị. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị xem hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kết thúc buổi lễ Kinh Giới Sima chùa Lá, Tri Tôn An Giang quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.